Bantwana benkosi, amen. Ningamangali mangesaba lento phela ayikho lento kaNdlovu ithi ngikhuluma kuyo. Ayikho lento kithi kwaNdlovu, ayikho lento, ngiyaqala nje nami ukukhuluma kuyo. Ngiyabonga kakhulu bantwana benkosi engikhule sekuphakameni. Ngicela ke umkhuleko noma umthandazo zokuhleli lapha namhlanje Nkosi ethempelini Manazarete engcwele. Ngicela umthandazo noma umkhuleko kwela kithizwe ebalicamba belungu bathi Afrika kwakuthiwa uma ungena emzini womuntu awungeni ugomba isibhakela ushaya isivalo, kwakufuneka ukhuleke laphaya uthi sikhulekile ekhaya Dlomo Dinangwe. Bafika bathi tshona bathi hayi kufuneki wenze njalo, uma ukwazi ukushaya isibhakela gomba isibhakela ushaya isivalo. Ofuna ukumemeze emzini manje ke siyakhuleka ke thina emzini wenkosi enkulu yasekuphakameni, umqambo lelibandla nenkosi ilanga lamalanga nenyanga yezulu, uthingo lenkosazana inkosi unyazi lwezulu olwabamba ubhombela mhlakogele phezu kwentaba omhlangano, owathi nxa sebemtumile basezulwini wawuguga phezu kwentaba, nangempela uhamba woguga wazibona sehamba lapha emoyeni, elandela elikhulu ibandla igqoke ingubo ezimhlophe njengoba niyigqokile. Wathi nxa elibheka leli bandla kwaphuma omunye umuntu esifubeni sakhe, wathi membheka lo muntu emahlombe akhe ubhaliwe emahlombe akhe ukuthi Shembe. Wakhuluma nalaba abagqoke ingubo ezimhlophe lo muntu obhaliwe emahlombe akhe ukuthi lo muntu ophuma kuye akalunganga. Wasebuza kusho ukuthini, wasebuya lo muntu ozombangitshela ukuthi awu laba abantu bathi ngeke uhlangane nathi wena ngoba saphuma endlini engcolile emzini ongalunganga. Wasethi kusho ukuthini lokho? Uthi kumlando waleli bandla base bekhipha umunwe bakhomba lapha umkambo wendlela aguqe khona phezu kwentaba omhlangano edwaleni, kwaphuma unyazi wakhanyisa lapha aguqe khona, bathi ubani loya? Wasethi ubhombela loya mzimba ngowami ekugcine ngiguqe kuye ngikhuleka. Base bethi unjani? Wathi bathi pho ungahlangana nathi kanjani uma usaphuma endlini engcole kanjoya? Wathi noma ngisafuna ukubuyela kuleya ndlu ngoba ngiyayibona ingcolile, bathi sifuna ubuyele khona ngoba sifuna uma ufika kubantu beyithi nathi sibe nguwe. Njengoba nisibona silaba bantwana benkosi, ayikho inkolo lapha emhlabeni. Inkonzo uma ngifuna ukufa kusasa ngo7 ehamba enyathelweni zenkosi uJesu, yiyo le kuphela uyiyo wena. Uma ufuna uJesu Kristu oza lapha eNazareth Baptist Church, iBhayibheli yakho ithi uJesu ngumNazaretha. Angazi-ke noma ngikhuliswa ngoba kubuye kuthiwa umlomo ishoba lokuyiphungela, kodwa ngikhulunywa ngoba nginjenje ngizenzo ngimisebenzi kaShembe ungibona ngila. Ukholwa ngangena ndaba nakho ukholwa mina ngoba ngikwenze kubaba nomama intombi kwaDlamini nensizwa kwaNdlovu okubi bengingakwenzi ngoba lesa sikhathi kwakusenenhlonipho. Manje bafika belungu bathi igama lenhlonipho lilunganga futhi sebenzisa uthando. Ngiyangikhuluma inhlamba ke lapha engihamba khona emajele nasemathempeleni mangidula ichance ngithi igama lothando sengiyalisaba. Nangempela bathe basezulwini umlando mawona elibandla, nangempela wathi nxa baqeda ukukhuluma noBhombela base bekhipha umunwe bakhomba laphaya aguqe khona, wehla umqombo lelibandla uBhombela wathi phaphama elokhu eguqe lapha kade wehla ngonyazi, walokhu eguqe lapha kade eguqe khona, wathi maphapha hawu kade namanje ngiselapha kade eguqe khona. Nangempela waqala uBhombela wehla phezu kwentaba wahamba ngena imizi nemizi ekhuluma ngokuthi mana bantu bakithi, bantu base-Afrika, ngoba ngizange uzokwenza qembu lapolitiki, buyani nikholwe igama lokukholwa likhona. Njengoba nami ngiyalibuza namhlanje ukuthi igama lokukholwa likhona na? Isuke ngikhulisa izenze engiyibona zenzeka lapha emhlabeni. Ngoba elungu lapha kwelakithizwe kwaZulu kwakuthi uma bakubona ufake uvunela ibheshu lesintu bathi akubheke nyawo umlungu athi ngevikini zayo uyoza kuphathela icathulo ukuthi ulingene usize 10, u11, u12, ulingene u15, ulingene u8 kusasa uhlangana nawe uyakunika icathulo. Uma uthi ufuna imali athi wo ayikhona nika mina lo mali, lo Jesus yena sinika mina lo mali. Nangempela bantwana benkosi kwaba kanjalo kulezo lakithi, sayeka imvunulo yakithi, indongo zakithi sasigqoka thina isikhumba senyamazana nesenkomo. Ingubo kwakuyinyamazana nengubo nekulala sasihlala endlini zakithi zakhiwa ngotshani.
iconcrete yethu kwakumhlabathi siphatheka indlu yethu yayingashawa uzulu yayingathathwa nomoya kodwa namhlanje izindlu zethu ziyathathwa umoya ngoba laba abantu bafike bagcina amasiko abo kulimi lukamama nobaba bashiywe siyeka amasiko ethu. Ngiyacela bantwana benkosi, ngiyacela ke sikhuleke, ngicela umthandazo ngoba negama lomthandazo sengiyalisaba kufana negama lothando. Incwadi yabaseKolinte 13 sengiyalisaba ngoba igama lothando ngikhuluma inhlambe emathempelini noma emajele bafika izolo leti ngathola ukuthi endleleni kufona abanye ubaba ojelela lapha eManzimama engake ngaya nobaba umphathi uDlomo bathi wathi umphathi ojele siyakhala baba, abantwana bako bakhala, ubaba ushabulela ungondo bathi bakhala kakhulu ngaseni phuthuma-ke ekuseni ngaphuthuma khona ngakhona kulaba 200 years iminyaka ngasanti-ke ngicela ukuzodlula lapha ngibonane nobaba enganginaye uDinango mayikhumbula sangena baba sasinenkosana kwaMthembu lapha emsebenzini wakhe bathi ukaphela manje bakhala-ke abantu bafuna ukumbamba ngezandla ukuthi akeze nomakoti wakhe phela acace nawo ukhethiwe. Nangempela-ke bantwana benkosi asihlaleni phansi kodwa ngengqondo ngoba inhliziyo iyingozi kumuntu. Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9, inhliziyo iyingozi. Wena uphinde eBhayibheli kodwa lo muntu oqoqa umnotho ngokungalungi, lo mnotho ukumshiya kugcina abe yisula. Jeremiah 17 verse 9. Ngicela isihlabelelo nami ngibingelela abantwana benkosi enkulu eSandaneze 104. 104. Ngiyacela abantwana basePhakameni, ngiyacela 104 ngicela ukukhuleka kale sihlabelelo ngoba mina ngiye ngithi sihlabelelo lasikusiza isihlabelelo lesi umthandazo lo noma umkhuleko lo kodwa ngenxa ukuthi uShembe akazange uzosikhipha ngoba uShembe waboshwa aboshwele mina nawe uthi umlando abafundeli bathi history wathi mayisejele uBhombela bembophila belungu bathi bathathela abantu babo kunezinto abafike bazake ukuthiwa zimission kodwa simfake ejele. Ngani na ngoba bake bambili uthi lenkosana bambamba babomkhulu bambize eholweni endlini zabo bafike bambeka icala ukuthi yila yenza ubathathela abantu babo. Kanti abantu sebezwile ukuthi lo muntu uyeza bambiza uShembe wafika wangena tema ingena bakuthwala umntwana ngebhala bambeka emnyango. Kodwa uBhombela kulungile bafundisi singakangibuza ukuthi ngibizele khona ngicela nikhulekele nangu umuntu manithinye uThixo ngoba lo muntu lo akakwazi ukuhamba futhi ngelenkosazana ubaba omkhulu kwaba yilona lo umfundisi omunye umfundisi osathi isiZulu lapha eThekwini uthi wathi hamba nothandazela phela ngibizwe yini mina ngazi lutho yini ningibizile kwabe lowo wafikeliso la wakhotha umlomo wakhe kwanzima wathi manani-ke ngiyokhuleka wafika umthandazelo wambeka isandla wambekisa kuselo sukuma wahamba. Manje kuloko abantwana benkosi ngicela sisukumeni ngenhliziyo asingasukumi ngengqondo asingasukumi ngenhliziyo noma ngengqondo asicela inkosi sisukumise ngenhliziyo ngoba inhliziyo iyingozi. Ake sisukume ngengqondo bantwana benkosi ngiyacela ake sisukume ngengqondo empilweni yakho sebenzisa ingqondo ungayisebenzisa inhliziyo. Ngiyacela amavesi amathathu sikhulekele uhambo abanye bahamba nemhlaba baye emakhaya kulezi imoto zethu esibizwa amateksi ukuthi sihambe babuye baphila abafowethu nomama nobaba abahambe baye eShoprite izolo bahamba eShoprite bayothenga izinto ezithile baphambe ethetheseka kuShoprite athi umuntu ngiphathele ingane yami ithi insizwa ngiphathele unkosikazi wami nobaba nomama nomakhelwane ongathi bangahamba bafike baphile bantwana benkosi uma bebuya kule nyanga ezayo babe baphila kulezi imoto zethu ngoba yethu le business asingakhohlwa ukuyibeka emkhulekweni. Ezethu yethu le business bantu abansundu okonje kufuneka sithi abantu sifuna sithi singabantu abamnyama. Akithi sisho njalo thina sithi me am a black umlungu is a white
angamboni umlungu omhlophe njengale ngubo njengalo mnazaletha lenkosana angamboni mina kithi abelungu mabefike besithi bampofu noma babovu kodwa ngenxa yenhlonipho sathi thina belungu balungile nangempela ke kunjani namhlanje kunamabhizinisi amaningi kunamabhizinisi ebhama singalunganga sivalwa ngani uma utshwala bawulunganga ivalwa ngani ifema yakhona uma amamendresi angalunganga ivalwa ngani ifema yakhona ngoba zonke lezi zinto zithi mazakhiwa sezinegama lazo njengoba ngalithanga igama likasathane usathane ngizengambona mina sengineminyaka kudala 2012 ngambona usathane kodwa abantu bathi kukhona usathane angimazi mina usathane kodwa khona ukutshela mina ukuthi ngenza into embi kuwe njengoba ngikhuluma ngegama lothando ukuthi igama lothando alilunganga ngoba ngikuloya ngoba ngiyathanda ngikuthakatha ngoba ngiyathanda ngitshontsha into yakho ngoba ngiyathanda ngikuhleba ngoba ngiyathanda ngikugxeka ngoba ngiyathanda ngifisela ukudla ngoba kodwa bengihlonipha ulimi lukamama nobaba ngiyakutshela impela uyohlala unje khulani eNazaretha nikhule nifane nami ngifikele eMekolo ngo-1960 kodwa ngaze ngilale esibhedlela yini indaba ulimi lukamama nobaba intombi kaDlamini abangifutshela bathi hlonipho ihlononyoka insuku zakho ubhalile ushembe la wakho hlonipho ihlononyoka insuku zakho sandizweni 104 Nkulunkulu
Intandane. Intandane. Shembe mundi. Ebewewe. Intandane. 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 Tabani ulambile. Ngajabula uma lomkhuleke esikhuleka ngawo sicela indlela ukuthi imoto zethu asibuye emakhaya siphila uwenze singekho mabonke endlini kunomsindo ekhaya endlini hamba ungena endlini encane ngogogo umnazaletha ufike uhlale uphathele incwadi yakho le ukhiphe uma ikhava isihlabelo sakho sinekhava ngolimi lwabelungu ukhiphe ikhava yakho ibeke lapho ungene endlini encane ufike ukhuleke uthi ngondle Nkosi ngobiso lwakho mina ngane yakho ngoba nginamandla okwahlukanisa okubi nobuhle uthi manje usolithemba ngethembele kuwe isakho isanda kuphela qa ngikhokhele ingcwele ngikhokhele nami uzobona uzokukhokhela njengoba ngikhokhela ngifika kule nkonzo 1974 ngabhabhatiswa inkosi langa ngo-1975 ibanga lelincane lapha emhlabeni lalincane ibanga lapha emhlabeni uma ngifika kule nkonzo 74 yathi inkosi langa safika late ephambili yathi ibhasi endleleni safika inkonzo yasemini ayisangena ngo-2 safika inkonzo seyizovala imini inkosi langa yathi ma inkosi sezovala inkonzo yathi maNazaretha ngicela umuntu ozoyibika khuluma iqiniso ngokuhluphayo nokudingayo nokucelayo njengomama obhalwe eBhayibhelini ukuthi umama wathatha yonke inqubo eyayimhluka eBhayibhelini inqubo yakhona wayibeka kulo mnikelo konke kwaphela konke ngithi-ke bantwana benkosi enkulu esephakameni ngegama lenkosi enkulu uShembe umqamba lelibanda ngikhuluma ngendla mhlathi kamayekisi ubombela isitimela samampondo uma upholela ukusile basengozini uduma besobe basemhlabeni ngoba basezulwini bezilidinga webantu bomhlaba nesaba ngane lifeza lidinga unishiye umhlaba ngikhuluma ngenkosi ulanga lamalanga ulangaphuma sikothe nabalotele boshisele bahangulile ngalama-Afrika ngikhuluma ngenyanga yezulu isangoma esaphula ngomthandazo ngoba zehlulekele ezomiyeko azilazi kusasa kosa linjani nebothembeni laziyo ngikhuluma ngenkosi uthengo lenkosazana uthengo lokubatiya isidule esitsha sivela amaketo ngoma ngala eningizimu nenyakatho ithe mangala impumalanga nabo mama bandikibukowe ngikhuluma ngenkosi unyazi lwezulu olobakana ubhombele egugele phezu kwetabo omhlangano olandele ikhulu ibanda lethi ungahlangani nathi ngoba unizaphuma endlile engcolile wathi kusho ukuthini baphuma bakhomba lapha kude khona baphuma unyazi ngoba nalo unyazi obesikhuluma lukhona lapha kithi unyazi namhlanje ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela
intombi kwaDlamini noba kwaNdlovu babengifundisa ukuthi cela uma ufuna into kumuntu ngiyacela Manazaretha zikhona izinto uShemba angenzele zona ngakumbhovuto omkhulu la Alexander ngiphethe abantu baseRhodesia ngingakafiki ipolitiki yokuPrezimbabwe ngangumkhulu umprofiti mhlange eParliament ngangifanga ngayishiya imjiva yami ngesikhali sami sasitefuleke elikhulu elimbale uyangizazi noma yayi 2011 yini ngifake intambo lapha emayeqakeleni zami nasenyaweni kodwa base ngifikile sekuseduze angibambile umvangeli nangu lapha eNatalspruit angakhetha khona inkosi 74 umvangeli uJane namntumalinga manje nomvangeli uNkwanyana soba sekhaya ngazi noma saphila yini bangibamba sengiwile sokufika isithunya sami esokuthi yeke ngoba ngangena kule nkolo kuthiwa ngizoba isangoma ngibe inyanga bangithatha baba omncane bangisa eLimpopo kwakusathiwa kuseGiyani ngehluleka bangithatha bangisa edolobheni kwakuthiwa kuseMthatha ngehluleka bangisa kutoka emhlabeni zange ngiphile bangisa komunye ubaba la eSoweto eNkandla sengilibethe ngosaka zange ngiphile yini nayo ibhayisikili ngaleso sikhathi uma usebenza mawuthenga ibhayisikili okuthiwa ihamba kwange kulithenge ngoba lalidule kakhulu lalibiza 16 pounds lokuthiwa yi-32 rand namhlanje kwange kulithenga leso sikhathi lelo bhayisikili kodwa mina ngalithenga ngoba uma ngithi Manazaretha ngibusisiwe emhlabeni kubaba nomama ngisho abantu belapha ebuhleni ngithi mina ababusiswanga njengami ngoba ngiyazazi ngangena nginjani kule nkonzo nani ngiyacela nani Manazaretha ungathi uNkulunkulu kaShembe angenza lokho dinga uma uwedwa singekho thina uthi uNkulunkulu Nkosi yethu sohleka banisisi mangilahla nguwe manje solithemba ngithembele kuwe esakho isandla kuphela cha ngikhokhele ingcwele funda Mshumayeli sukuma Nhlayisu ukuthi umuntu uzosebenza kule buhlungu amadoda funda baba isihlabelelo sakho 22 baba lo mkhuleko ufunde singekho thina ungafundisi khona ngoba sokuphazamisa ufunda singekho 22 Bonge Jehova ngezikhathi zonke. Bonge uJehova ngezikhathi zonke. Usaphila ungasho ukuthi uyaphila. Usaphila ungasho ukuthi uyaphila. Baningi ababe njengawe. Baningi ababe njengawe. Babephila bengenalutho. Namhla sebehlezi usizini. Namhla sebehlela usizini. Emehlweni abaningi. Emehlweni abaningi. Nababe nemehlo. Nababe nemehlo. Namhla basenawo. Sebeholwa ngezandla ngoba bengasaboni nababe nawo uthando namhla abasaboni ukuma kwalelizwe kuyadlula ngokushesha ngezikhathi-ke wena ungakwehleli lokho mbonge uJehova khona ungukwehlele nawe usuku benze imini ungazikhali ungakhonzi uJehova. Bantwana benkosi ngiyacela Manazaretha engcwele akusizi isihlabelelo lesi akusizi isihlabelelo lesi umkhuleko lo uShemba sinika wona ukuthi asikhuleke ngawo lapho sihlangane khona njengoba sihlanganile namhlanje ngiyacela bantwana benkosi uShemba esihlabelelo wakho ubhalile unyaka okwafika ngawo waqaleka ngayo le nkonzo ubhalile iminyaka uma iqamba lezi ngoma ubhalile unyaka kuzofika ekugcineni kwesihlabelelo sokugcina esithi Nkosi yethu simakade ubhalile umqambo lelibandla uthi madoda nambhalani ngoba ningabhali lokho siyogcina sikhuluma into esingayaziyo ngoba namhlanje ngikhuluma ngentambama namhlanje uzothi uma ufika endlini uthathe enkulu iredio engakuyivule ibe sokuthiwa kukhona igospel uzingeke uzikhanda lezi ngoma ezilapha emsakazweni azikho lezi ngoma eBhayibhelini kodwa ungeke uzikhanda kuphela azikho lezi ngoma yini na sokwenziwa imali ngegama likaJesu ubhasobe mntu kaNkulunkulu sokwenziwa imali ngegama likaJesu. Ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela singenhlanhla nathi sinabantu abamnyama ngiyaxolisa ukuthi ngingasho ukuthi abantu abansundu ngoba kusafuneki sithi abantu abansundu meme black umlungise white ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela Manaza ingcwele ngiyacela kule nkonzo bantwana benkosi uShemba ngazange uzokweza qembu la politiki uma ungena kule nkonzo yenza njengoba ngenza mina 74 kwathi ngu-76 ngahamba ekhaya ngawufuna imbuzi ngayibika le nkolo ekhaya umama wayesaphila intombi kwaDlamini nobaba omncane bezembo kababa abangifaka kule fema ngo-1971
ngapheka utshwala bakithi besintu. Umama ngipheka utshwala bakase ngendlona yami eyodwa lapha entabeni ngoba base bengikhiphile ekhaya ngingakwazi ukusebenza ngondle ngonkosikazi wami nezingane bangikhipha ubaba omncane nomama bathamba kwakha lapha ngoba ufaka abafowini abakulamayo sebakhulile baganiwe nabo kodwa nokube nengxabano lapha ekhaya. Kanti ugogo ozala ubaba wayehlale njalo umzukulu ongababuyeli iy'nkabi kusasa ngoba umgqibelo akulinye kulolu suku ngoba lolu suku namhlanje bathi uma bafika banetshonela ngabathi hhayi alungaliwa ngingabizwa kuthiwa isabatha akuthiwa umgqibelo ngoba luyagqitshwa kodwa lolu suku ngoba nalo kuthiwa yisabatha luyekeni alugqitshwe kodwa ngesizulu umgqibelo kwasokuthiwa lolo kusasa kodwa isonto yazi isonto yini thina ngesikithi into uma uyisonto uyenza sonto nangempela losonto nje nangempela-ke kusasa sonke kusasa sithi siyenkonzweni siyosonta lolu suku namnda solusonte siyolusonte suku namhla ubona indoda engangami ifake ireze ekhanda thina besingagundi thina noma ugundile ekhanda ungagundi ufake ireze ekhanda yikho imoto namhlanje zibulala abantu kangaka ngoba abanikazi bemizi songena umuntu indoda umnikazi womuzi afake ikepisi ekhaya uma ngifikela bemhlabeni ikepisi bekuyinto yegebengu bekuyinto yegebengu ikepisi kithi uma ngifikela bemhlabeni bengasigqoka indoda ikepisi kodwa namhlanje ikepisi uma ungafaka ikepisi namhlanje indoda ithi maye emsebenzini ayisagezi ikhanda layo seyifake ikepisi kuphela noma ingene emzini kababoya angalikhiphi ikepisi. Yini ezokwenzeka kithi yini na ngoba belungu sabaqamba igama sathi abelungu balungile yikho lokusenza kokukuhle abafike nakho kithi kodwa umbhulofiti ushembe engimbiza mina kini ngithi uthixo kimi ujehova ngunkulunkulu uye lo wenza ukuthi ngize ngifike namhlanje ngize ngifike kulolu suku engibhuda ngalo phambi kwenu. Mina ngiqinisile manazeli uma ngihlangana nawe endleleni ngizwe inhliziyo yami mhlophe kakhulu ngoba ngiyazazi uma ngifike bantu kodwa uma uhlangana nomunye umnazaretha ukwazi kathi siphosise isikhulu leso njengoba ukhona unkosana engihlangana naye njalo ejimisini eyi ngimzonda kahle kakhulu ngimzonda kahle lokho zamasajimisini ngimzonda kahle kakhulu. Akithi abantu bakithi mphathi abakwazi ukwehlukanisa bathi into mayinhle bathi inhle kabi baphinde futhi into mayimbi bathi imbi kabi. Uyisikhuluma lesinto sakithi uthi ntwana inhle hanhle mhlari ntwana imbi uthi futhi ukuthi ayangihleki ngiyalinganisa angikwazi abantu bakithi banjani into mayimbi imbi kabi uma yinhle inhle kahle ungathi into mayimbi uthi imbi kabi mayinhle uthi imbi kabi. Ubona njengoba ngifike lapha ngemoto nje 4x50 ehamba ngayo uzothi ayi undlovu uhamba ngemoto enhle kabi kusho ukuthi imbi le moto njengoba sengihlale esantini le ngihlale kwelithi ifuleti esantini hayi undlovu uhlale efletini elinhle kabi kusho ukuthi imbi le fuleti yikakusho nje ukuthi linhle kahle njengoba limuhle kanjena nje ngizokhetha umkhokheli ungifonele nomshayeli kulenga ngempata ngifike sizohlanganisa amakhosazana la amabili ngibathengeleka ama-selfie for yourself. Selfie yourself is power in your hands. Akhona ke la akhona amakhosazana namhlanje angazi umkhokheli kumbe uyokuphika lodwa akakwazi ngoba nawe umshumeli ngifike kabi akekho ebethi phela bazohlanganiswa namhlanje angazi noma bakhulumile umkhokheli nomphathi ukuthi hawu namhlanje uzohlanganiswa namhlanje namakhosazana angifuni futhi ukuthi badle eKFC ngifuna badle Nando's iKentucky Fried une-rayi chicken ngifuna badle une kodwa benkosi bika le nkonzo njengondlovu uma ufika ekhaya kwenu utshwala bekini besintu akhuluma ubaba nomama besekhona ngoba ngasekubaba nomama nawe yenza ukuthi uzikhulumele wena kubazali bakho ababili abakulethe emhlabeni sengingene kule nkonzo le nkonzo kuthiwa baba nomama ngihloniphe bantu abami enengishe mhle kuthiwa ngihloniphe kule nkonzo ngihloniphe nina. Uma sokwenzile lokho hambe uyobangenisa abakini lapha ekuthuthukeni uyobangenisa abakini ekuthuthukeni enkosini. Uma ngabe njengoba yile manje sesikhona kwenye indlela bangenisa abakini la etempeleni kubaba umshumayeli uhlala bangenise ngase bangenisele bathengela amathikiti wenze ilisti yabo uhambe uyafaka lapha ngesabatha mayiphuma inkonzo semini kusasa walanda amathikiti akufuneka lale kuwe kufuneka inkosi ikhuleke ngawo ngo-4 uma ungena inkonzo kalala nathi nantambama ngosisikhuleke ngawo ukuze abazali bakho bakubheke bakukhumbule. Uma sokwenzile lokho mntana kaNkulunkulu uma phinde wenza umsebenzi laba bakini ngabakhiphi yanikela
embengeni la esanda nezo mshumayeli wenkosi ngiyacela ngibaba kite etshwaleni segwayini ungathi ukuthi wena siyakhona usindisiyo wena awunandaba noma mabusathane idimoni omubi kodwa iBhayibheli uyiphethe ikhuluma ngabantu ongabaziyo kodwa uma usikhuluma ukholwa usokhuluma isingisi kodwa ngisebenza amaJuda kusukela 1971 October kufika namhlanje abasazi isingisi basukele bezefemeni yabo abasazi ingisi bafundiswa baqhubetolikela amaJuda afu ayesikoleni samangisi la eSouth Africa abanandaba nolimi lwakho banandaba nolimi lukwenina noyise kodwa thina bakhulumisa Arabhu ulimi lwakubo nawe mntu kaNkulunkulu ishebe ukuthi khuluma ulungu kababa wakho nobaba wakho ubakhiphe egwayini ubakhiphe etshwaleni ubavala amanxeba abakini ukufaka abathatha emhlabeni ubathengele iMnazaretha ubathengele imvunulo yathi inyanga eziseJuda yakusanga yathi iMnazaretha akunamandla yokwakha indlu yemvunulo nemvunulo futhi idolile amambato namhlanje awu-37,000 akube umnikelo kuphela mina zengcwele niyawazi umnikelo mshumayeli wayibeka indaba la umnikelo umuntu owubaba uma kuMnazaretha uma kuwumama uma kuyingane konke kwenze noma ngabe inkosazana bekhaya abazali bayo abakholwa kuleli bandla abakholwa kodwa ingane noma inkosana ayihambe ifike icele bobaba nomama noma uye kumama ufike ucele uxoxe nomama mama lenkonzo ngiyayithanda kakhulu lenkolo ayida siphase esikoleni makuphela unyaka uma ngibuya nephepha nani mama ngibuyena liphepha lo muntu ongithumele kuyo-mistress nothisha uthi singakwazi ukubona ibhasi ibhaliwe nangempela uzokudedela uma wakho noma ngabe umama ugana insizwa ongakholwa njengama ngakhonza ekuPhakameni menzele umyeni wakho noma ngesabatha hamba ngithengela inyama i-T-bone steak umosele yona yomthengela utshwala ihasa prisoner uthi ushiye ubuye nabo ufike umhlambululi ngiyacela mhlambululi ngicela ukuhlambuluka umyeni wami kade ngithomati ngomthengela inyama nomosela manje ngizohlambuluka ngoba ngithume kwisabatha yokuhlambulula konhlawulo lapho ngoba uthume umyeni wakho ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela asikhulekeleni izwe lakithi nathi lokushamba ukuthi asithandaze ngolimi lwethu ngekumbona umlungu angafika lapho bantwana benkosi kugcwele koshayisa laphaya noma koshayisa laphaya ofika khulume ngonini kayise nonina kodwa thina uma ukhuleka ufuna ukukhuluma isingisi uthi Jesus is coming abanye abazwile kule viki eqhelile kodwa umhlaba uyabhubha umhlaba uzobhubha kodwa kwawufa mina ngokungahloniphi ngoba ngisebenzisa uthando umhlaba yilo ngihamba ngawo engihlala ngawo engisukuma ngawo engibamba ngawo engiyeka ngawo engiphikamula ngawo engibheka ngawo engizwa ngawo engicabanga ngawo akumhlaba uzobhubha kodwa kule viki ngiyabayibona inyanga esuka kuyo nokuyo le wazwakala emsakazweni wami kodwa eAmerica bathe bahleli babuke iskrini esikhulu kwazakala kuthiwa uJesu uyaqhamuka khona manje namanje-ke bantwana benkosi nathi sikhothisa kanjani uba uJesu uyabuya kusasa uyobuya nini uJesu uma abuye uJesu uyobuya kuwe yoza kuwe uyalazi ulimi lakubo lesi-Arabhu uma ngabe kwakwenzekile ngempela kouthi izono zakho zakhe zoJesu kwakuphi wena uma bembulala bakubo njengoba mina uma ngikuthatha nguloya bakuphi abakwa-Israyeli kuwe ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela izono zami zandile zingeneleze ekhanda lami izono zami zandile ziyeneleze ekhanda lami ngithole ubani nkosi yami 62 ngiyacela nta sukumela lapha kumshumayeli 62 bese sivala inkonzo funda la 62 izono zami zandile ziyeneleze ekhanda lami 62 ngiyethula ubani umthwalo osindayo ngoba bangethula zona bayisihluleka manje ukwethula zona izono zami zandile izono zami zandile kunezinwezi ekhanda lami kunezinwezi ekhanda lami nkosi yami ngingethule ngubani ngiyethula ubani nomthwalo osindayo umthwalo osindayo zicekise umphefumulo wami yiso umphefumulo wami ebusweni bakho Nkosi ebusweni bakho Nkosi zidanise lolo thando qeda lolo thando ebengikuthanda ngalo kade ngikuthanda ngalo abangethwesileyo zona
abangagcwesileyo zona bangengethule zona ngeke bangethule zona ngoba bayathokoza ngoba bona bayajabula bona ngokusindwa kwami ukusindwa kwami ubani ongabizwa asabele ungabizwa sabele wo uphela nkosi uwe kuphela nkosi engingakubizwa ungisize engabizwa ngisize wo uphela nkosi uwe kuphela nkosi noma ngezethweswe ngingedwa mina ngingedwa lezo zono zabo lezo zono zami namhla singiyamdinga Ngiyamdinga. ongangethula zona ngethula zona nkosi yami ngicela mntwana kaNkulunkulu singekho thina ukwenze lokhu singekho ukuthi singekho thina ngoba uma sikhona sizoba ngumsindo noma ngabe somsebenzini mntu kaNkulunkulu ngicela ngamana zengcwele nathi singabantu abansundu ake sisebenze sihole ungathi uma usebenza uhole ugijimele kuyothengisa imoto ake ubeke imali ngoba imali uma unemali nomntu likashana usemelika sokhuluma no-Obama athi yes no what I'm saying Jacob Zuma yes in South Africa phela bawukhuluma isingisi lapha emele ungasikhiphe ngomlomo sikhiphe ngamakhala uthi yes Jacob Zuma print in South Africa hayi uthi yes hayi ukhulunywa le America kanjani akhulunywa kanjalo lapha sikhiphe ngamakhala ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela hambani nekhaya uma indlela ethile uma usebenza beka imali ungayilethi kodwa kimi amabhanka awu-17 la eGoli ubeka imali wazi ukuthi uma ubeka 200 randi uhola ngeviki nge-12 months unamalini 12 months iminyaka emibili unemalini kodwa uma uthenga imoto engezi ukungenisa lutho ne-10 cent iyokhipha yonke installment ishayo lapha uthe ufuna i-4x50 awufuna ukuhamba nge-Toyota ufuna ukuhamba ngebhajeli 4x50 nangempela uma ufaka isikhiye lapha ithi petroli yakhona 37,000 manje lapha ekhaya akudliwa lutho kodwa into yaziyo kuphela uhamba uyofaka uyothenga i-DVD uyothenga i-DVD lapha kuleya shop e-Shoprite ngoba phela amanani akhona bazinjalo nje uzovula amafoseli mayihamba laphaya i-4x50 hlokoloza nampulukuthi sanginekuzela nto emgwaqeni sesisetotota amakhala sizihlokoloza kule ngoba uhamba nge-4x50 udlovu hayi ngahamba ngemoto ngempela hayi oToyota lapha noFord akulunganga asiyo moto leyo ngicela imali manazalele ngicela imali imoto ziningi zokuya emakhaya ziningi imoto zokuya kuphi kodwa ngicela imali ube nemali ukhombile ukuthi imali akusiyethu singabantu abansundu abelungu abenza imali ngake ngilinganise 1912 kuzofika manje qala-ke ku-1 kuzofika ku-12 iy'ngane zoba ziyala ntambama emakhaya ukuthi bantu bethu lento esiyenzile ukuba imali ningalokuthi nidlale ngayo lento esiyenzile ukuba iphepha lokubhala ukuthi igama lokubani ningalokuthi niyele nangempela-ke bantwana benkosi ungaze sikhohlisane sithi umnotho ukubantu abancane eyabo lento bayenza upho wami umnotho engwenzile ngiyacela monazalithi ngiyacela bobaba ngiyacela bomama namhlanje nami ngidlule lapha kwa-Shoprite ngathenga amazinyo elamakhosazana amabili ukuthi mayeseka kubonakale i-South Africa kubonakale ne-Somalia mayeseka irini yakhona uzoyibona ngiyakutshela impela uma ethi nje ukuthi bani umuntu mayebuza istrati nje ukuthi umgwaqo othile uvela ufuna ilofu ufuna upresidente ufuna uondeka athi sanda ukuthi bani ngiyangicela bantwana benkosi ngiyacela bobaba ngiyabonga tinango ngiyabonga Mkhabela ukufika namhlanje lento wayenza kimi ngomunye unyaka sahamba sayejele eMathuma wabona abantu abangelapha emajele ngisonde nabantu abahlanu uma bebancane bawu-20 ekutama evane ngisonda nabantu abaningi kakhulu omama lejele sebeyethibeke bawu-49 ngangahlangana nenye inkosana esabatha khona la kweminye iminyaka yeye kudade wabo nayo lapha ejele seyethibeke angikhuluma esanisithi ukuthi amama abangakanani kodwa ngeke umthole umama wendiya lapha ejele ngeke uyithole ingane yendiya lapha ejele ngeke uyithole ingane umlungu ngathatha ngiye lapha eBoksburg ngiyangena nawe kuyisabatha kuyisonto kodwa phakathi neviki ngiyakhona ukungena ngedwa ngiyangicela bantwana benkosi asisebenziseni inhlonipho hayi uthando elikhulunywa incwadi basepolitiki bokuqala ethi uthando lumnene lolu uthando luyingozi Manazaretha kodwa sebenzisa inhlonipho njengoba nje lonkosana emncane kangaka sokubuhlungu amadolo ukuthi akaguga kodwa usebenzisa inhlonipho ukuthi ufuna ukuba babambela abantwana bakaNkulunkulu bakhulume ngoba ngifuna isibusiso na wathi kana nkosana isibusiso uNkulunkulu wakithi ekuphakameni unyazi lwezulu angambusisa
lokho sanokuguqeka kabuhlungu kangaka. Ngiyacela mphathi, ngiyacela baphathi bashumayeli, ngiyacela nonke bashumayeli, ngiyacela bakhokheli nonke, asishumayezeni kwasoku leli bandla kuthiwa uma ushumeza umuntu waphenduka ayobhabhadisa yena phezu kwento bomhlangano usiba lwakho ukuyothi umhlaba ohamba ngawo usukhathele bese mawuqhamuka lapha uthola kakuqala usiba lwakho kuthiwa ulo akafanelanga lokungena lapha nangu wayenza into ethile wase inyanga ezulu ithi ngayibona isimangaliso mina ngathi mangihleli kwakusekhona inyanga ezulu ukuthi omunye umama sasilapha ebuhleni ngoba uyazi uma umuvi uyabonakala kusho njengoba ngimuvi kangaka nje sesengibonakala ebantwini othi lo mama babundlovu njengokuthi babundlovu mina ngabona isimangaliso ngahamba emhlabeni ngisonte enkonzweni okuthiwa kusegosibele sasiganile sagada salotshola ngobaba oyedwa kodwa ngawe ntambama ngabo 7 ngawela emlilweni ngasha nje umuntu ngamabayisweni kodwa inyanga izulu ngayibona ngale njengoba nayo imali ishonilanga angeke ulale awuyolala kodwa uthatha lo mzimba ukubeke laphaya ukhiphe lezi ngubo egqokile uzigqokile ibeke laphaya kodwa uzoyibona uhamba ezweni lakini uhamba ngaziphi inyanga ngoba ukhile emnyanga ubone kukhanya kuba kukhanyisa yini ngoba ilanga lishweni nogishokile ucimile ushembe uthi izulu uyakubonisa izulu ukuthi likhona usekulo mhlaba ohamba ngawo manje thina sithi hayi kungena ezulwini mina uma sengifile umuntu akazi uManazaretha akafa umuntu uManazaretha umuntu akalali umuntu uManazaretha kodwa sikuthatha lo mhlaba uphumuza ubeke phansi ngiyacela uManazaretha sesidla ukudla okunamakhilomitha uthola ikhanda lakho linelonda ngaphakathi okonje bafuna imithi ikhanda bathi angithi inhloko lekithi inhloko ngenkomo lekithi kuthiwa inhloko ngenkomo kodwa sidla inyama yenhloko siyesadla inyama yenhloko sibani bani uhlabile hayi khanda inkomo ayinakhanda inenhloko nemvu nembuzi manje abantu bathi inkomo inekhanda yini nginekhanda alidlili ikhanda lomuntu umuntu unekhanda inkomo inenhloko nembuzi nemvu asambeni ke bantwana benkosi siye emphakemeni ngenhliziyo nisiyeke sikhohle inhliziyo mayikhohlisa siyitshele ukuthi abantu abazokuhleka wena yohlala ngaphakathi msejele boshiwe ekhothi babuza wena yona sikusingaphakathi bakhi ikhile yakhile ngaphakathi sibabuza bathi Ndlovu kade wenzani khona izinto ezenzekayo lapha kulezwe lakithi isimanga ezenziwa ngabantu abancane 19 years 20 years uzothola umntwana udlungula ugogo ne-94 years ungazi ukuthi kwakungekho lokhu thina abantu abamnyama bakunenhlonipho bomama nabobaba into eyiphutha yayingakhulunywa phambi kwabantu abadala phambi kwengane yayikhulunywa khona kodwa imsakazo lekhona namhlanje ngendaba yamlungelo sokhulunywa noma yini uma ngifuna ukudutshela kusasa ngo-7 ngakhuluma kanje ngifuna iphephandaba ngilitshele ukuthi ayikho into eyikhona kithi inkululeko sinayo siyahlekana sikhipha amahlazo ethu singabantu abadala sitshela iy'ngane zethu ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela bakhokheli ngiyacela abashumayeli ngiyacela sisebenziseni inhlonipho hayi uthando noma uhambe wedwa nibabili xoxani ngothando ningaxoxi ngothando nixoxe ngenhlonipho ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela uma igama likhona lokucela ngiyacela hloniphani uthemba kasuku uNkulunkulu kodwa yimi ngoba noJesu uthi mina ngithunywe ubaba kodwa the sambiza uJesu sithi uNkulunkulu uyasindizwa afela izono zami uJesu uthi mina ngithunywe ubaba noma ehambe eBhayibhelini yakho uthi ngiyahamba ngiyakubaba ngonicelela indawo isihlabelelo 56 sithi izo ingubo zethu zigezwe zimhlophe egazini lemvali yasifela asingathi thina ngoba ushembe kanjani ngademu lepolitiki sobe sibulala lenkolo ngangazi mina sengihlela phansi ngangazi ukuthi bakhokheli nanibashumeli ukuthi umuntu uyavinjwa uma kubuya inkolo esontweni yokhonza njengoba uvinjwa unyazi lezulu ngangakwazi mina lokho ngangicabanga ukuthi igama lokukholwa yinto eyilunge kakhulu emhlabeni wonke jikelele kodwa namhlanje sithiwa ungayi entabeni kanti iBhayibheli lithi uma isuka nabantwana le-Afrika wathi esendleleni sebekhala belambile wathi asiphembe sijike nsile noJesu waholela abantu ehlanu kodwa thina namkhuluma mina lokhu ngakhuluma wena ngoba uzodutshulwa mina uzodubuleka ngokudala ngadutshulwa ngafa kuze bathi umuntu uyashona umuntu akashoni umuntu oshonayo lo osebenzayo kodwa akanamali yogibela iteksi umuntu ushonile ke lo umuntu akashoni ngihlonipho ukuthi umuntu uyalala namhlanje emsakazweni wethu ngisho inkosi ikhuluma emsakazweni uthi umama abiza inkosi ngegama thina besingabizani ngamagama ngisho umama umbizi ngegama ngisho ubaba wakho ngisho umama wakho igama lakhe umama igama lakhe ubaba igama lakhe umnewethu bathi abeli hayi igama likamnewethu alilunganga
faka igama likabhuti hayi igama likabadadewabo babakho hayi ungathi ubabekazi uthi waphi igama likadadewenu waloko uthi udadewethu uthi usisi aha sisi imbi lintola kodwa into yabona aha sisi thina sazi kanjalo thina kodwa basifundisa ukuthi aha sisi imbi lento kusho ukuthi mubi udadewenu mubi impela aha sisi dinangwe ngiyabonga abashumayeli benkosi nonke lapha sendanezwe ukuthi kube khona namhlanje ukubi nje ngifike kabi umshumayeli engekho angazi-ke ukuthi ngizoba khona ngoba cishe uJanuary 15 cishe ngizoba seZambia angazi inyanga ezingaki ukuze bantwana benkosi nami ngibonakala uba ngicela dinangwe nami ngenivakashe niye lapha eKagiso ulimi leswana eKagiso noma evuka ngesizulu itempele engaliqala ngo-1984 mangifika lapha ngihlala ngedwa phansi kwesihlahla ngaze ngalanda ubaba wayesemshumayeli ukhanya wayebona leso sigubhu ngihlala khona ngedwa kwaze kwaqhamuka amakhosana amabele akhetha inkosi omunye ubaba wawephosha elikhulu emaharisi athi useshayisa njalo ngemoto zabelungu ngathi ziqinile namhlanje kodwa amaqeda inyanga zingashayisi wafika wazozinikela ngangibathatha ngibalethe lapha emakhweni kwakusasedube ngaleso sikhathi inkosi unyazi lwezulu ngonyaka ophelele wezimangaliso ezweni lakithi kwasukuma abantu engibaziyo abazalwe bengahambi basukuma bagijima kodwa konke lokho ngikusho ngokuthi alusukumisa unyazi nathi la asisukume nathi ngengqondo ubika indaba inkulu bantwana benkosi ila enhliziyweni inhliziyo iyakhohlisa kunako konke ngoyifunda le ncwadi ungapheleli Jeremiya 17 verse 9 ungaqali kuJeremiya verse 9 uqale nje phezulu ku-17 ogcina ku-18 izokutshela ukuthi babeyalwa amajuda namakhosi akhona ukuthi bangangeni nomthwalo ngalosuku namhlanje bangaphumi nemthwalo ngalolu suku lwanamhlanje mina ngangiyisangoma ngakumuntu othembisa ukuphwaswa kodwa ngebhayisikili ngalithenga la eshophu babona lapha eDenver kwakuneshophu yamandiya babona ubaba omncane bahlala eGeorge bangayimikisa imali kanti ngabona sengize nebhayisikili kubo ntambama bamangalo omncane wangithanda kakhulu wakhala inyembezi athi bengingazi ukuthi mfana umntana omnewethu uzokwenza lezi njengalezi kanti awuyilethi imali nje kithi wenza le nto le kodwa u-65 futhi uyakubeka itshe ugogo owabeletha ubaba okonje kusashiya ukuthi uyabeletha sokuthi uyazala kanti inkomo ezalayo hayi mama inkomo ezalayo nembuza hayi thina umama intombi kadlamini wangibeletha hayi nobaba amen ngiyangicela bantwana benkosi le bhayisikili ngangena ekukolweni ngenxa yebhayisikili 74 ngihlupheka ngisezayoni ngihlupheka kodwa ngifake ingubo eningi ezasezimbabwe ngangayigqoki ingubo zala abantu basuka abasezimbabwe bayezweni la kuba benengubo betshela obhishophu baba bathi nasi ingoma banina mina bekuya ngahambe bebuka abantu bakithi la e-Afrika kuwele khonza leyo phakamisa ukhulu beyikhehla ukhulu beyicheku hayi umadala igama lomadala kushiya imfene uma uthi umadala uyamthuka muzi imfene kanje hayi uthi mkhulu noma uthi gogo hayi uthi madala uhloniphe muzi sebenza inhlonipho empilweni yakho ngiyacela bantwana benkosi ingane elindele imphumela ngevikelizayo ngicela imphumela ibe mihle uma ngaphumelelanga ngonyaka ozayo nijuluke nihloniphe abazali benu abanithengela ingubo neyicathulo namaselfoni ngoba namhlanje akekho umuntu engaka umntwana umbone hamba angasabheki imoto emgwaqeni ubeke iy'ntambo nendlebeni bekune 4,000 sengiselene 2,000 nawo lufuthaza imoto bekune 4,000 sengiselo kathi madoda abelungu ngeke ubenzele ukuthi ngengqondo bantwana benkosi ingqondo abelungu bayisebenzise emhlabeni abasebenzisa inhliziyo hayi bantwana benkosi ngiyabonga mshumayeli ngiyabonga abashumayeli ngiyabonga abakhokheli ngiyabonga amakhosazana cha ngicela ukuthi umise lo msebenzi wokuhlanganisa namhlanje nangu udlomo uyangishaya nge-short left uthi hhayi asinawuhlanganisa manje umkhokheli-ke naye ngapha uthe ngeso lakwa-right uthi hhayi kufuneka nge-15 kuba kusuku le-Valentine abantu soshada ngaleyo mini khona esandleni lamakhosazana amabili ngeke ngiwasho ngesibonga hayi ngoba kukhona amakhosana ale ngithathele wona kanti mina ngibanika 37,000 every month hayi 30 rand wathi ibhodlela lebiya
isibonelelo sika 170 umshumayeli wasihola ngaso ba 170 umsebenzi mningi ethempelini nokubonga nokuncoma nokucela ukuthi unyaka ozayo abakhona abantu abahlele abangasebenzi abathola umsebenzi omama nobaba cela abathola umsebenzi unyaka ozayo uhulumeni wethu akalande izimali phesheya kwakho amafema akuvuswe izimayini kuthola kuvuswa amakontrakt oMarian Robert nogrineka abantu bathola umsebenzi ungamangala emajele ukugcwela abantu bakithi bodwa baboshiya ngendaba okunje ngiphethe sengoyishiya ngohamba na i-DVD kaRehoboth kakho imoto entshontsha imali imoto entsho ayisongohamba nengizayishiya thina ngohamba na ngiyacela mshumayeli wenkosi usihole ngesihlebelelo sika 170 ukuthi sigcine ngowenkosi ngale mini nangalobu busuku usenze sivuke siphila ngoba abanye izolo bashone bathi baphila futhi uma bekusa namse basesibhedlela balele embhedeni abangawuthenganga nengubo egcwele bayisebenzanga nokudla bakudla bakusebenzanga mhlawumbe ebhedlela kulelo omkhulu nogogo nomama nobaba nezingane asihambeni ke bantwana benkosi njengoba ngingumuntu omayithola ichansi ngiye ngisebhedlela basuka abantu bakhala enyembezi kodwa ngizothini ngoba ngingedwa angikhulumi ke emajele u17 engihamba kuwo la eGoli ngiyacela manazaletha ngiyacela bantwana benkosi ngiyacela angisho ukuthi konke leke kwenzeka ukushambangeni sengifuna ukunika khona angiyanga esikolweni sengikhuluma igama elibi ngiyamncoma umama nobaba into bangifanga esikolweni ngoba kwesikhathi bese ngihamba emhlabeni kodwa ngikhona ngoba ngifundile kodwa shembe ungibonisile ukuthi ukungafundi kwami ngizokwenza inhlonipho konke leke ukukhuluma abantwana benkosi hambani ke niye emakhaya manibuke nikhulekele ihlobo zenu isemakhaya zibuye zisaphila zibe zisaphila ihlobo zenu zikwazi usebenzela ihlobo zabo nabantwana babo nani nifuna umsebenzi bomama nobaba hambani niyofuna umsebenzi izethembiso entembisezana ngonyaka ozayo niwuthole umsebenzi ngiyacela abantwana benkosi ihlobo zenu ey'gula izibhedlela mayiphile ngegama lenkosi enkulu nyazwezulu amen baba ngiyacela mshumele enkosi inkosi obuse ngizule amen inkosi obuse siguqe abangcwele nikhuleke-ke ivule ingane igcinwe